Ni inkuru idasanzwe aho umwuzukuru wa Nelson Mandela wahoze ari perezida wa Afurika y'Epfo ndetse akaza kwitaba Imana, akaba afatwa nk'intwari ya Afurika ndetse akaba hamwe mu bagabo b'abanyabigwi babayeho bagiye bakora byinshi byahinduye umugabane wacu wa Afurika. Rero umwuzukuru we yaje gufata icyemezo kidasanzwe ndetse abenshi bagenda bavuga bati uyu mwuzukuru we afite ubushake, afite ndetse n'imbaraga zituma abikora, kuko burya nawe afite abikomera ko umuryango we wabaye umuryango waharaniye impinduka kuva kera. N'umwuzukuru wa Nelson Mandela yitwa Mandela Mandela yatangaje ko agiye kwiyunga ku mpirimbanyi z'uburenganzira bw'ikiremwa muntu zigaragambya ku ngabo za Israel mu gihe zikomeje kugaba ibitero mu ntara ya Gaza muri Palestine. Mu kiganiro Mandela yagiranye n'ikinyamakuru Al Jazeera tariki 4 Nzeri 2025 yavuze ko we n'izindi mpirimbanyi bagamije kujyana imfashanyo muri Gaza, kandi ko gutabara abari mu bibazo ari umurage yasigiwe na sekuru Nelson Mandela. Ibi yabitangaje ubwo yaragiye gufata indege yerekeza muri Tunisia, aho azahura n'abandi bagize itsinda ry'impirimbanyi ziri mu buryo bwo kugira ngo bajye gufasha abaturage bo muri Gaza. Yavuze ko uretse kohereza imfashanyo muri Gaza, n'izindi mpirimbanyi z'uburenganzira bw'ikiremwa muntu basaba ingabo za Israel guhagarika ibitero zimaze imyaka 18 zigaba muri Gaza. Yavuze ko abenshi mu basuye Palestine basanze imibereho y'abaturage bo muri Gaza ikomeye kurusha uko abirabura bo muri Afurika y'Epfo babayeho mu gihe cya apartheid. Kugira ngo abenshi marabizi cyangwa se abenshi mwagiye musoma amateka murabizi, apartheid muri Afurika y'Epfo buryo ubuzima bwabaga bukomeye. Mandela yavuze yuko kandi impirimbanyi zaturutse mu bihugu 44 zirimo icyamamare mu kurengera ibidukikije Greta Thunberg mu rugendo rugana muri Gaza no mu gufungura inzira inyuzwamo imfashanyo yafunzwe n'ingabo za Israel. Yavuze ati ibikorwa nk'ibi ni umurage w'umuryango wanjye kandi zerekana ko uburenganzira bwa muntu n'ubutabazi ari ingenzi muri politiki y'umuryango wacu. Gahunda y'ubutabazi iri gukorwa hifashishijwe amato agendera hamwe, yatangiriye mu mujyi wa Barcelona muri Espagne, gusa iza gusubikwa kubera ibiza. Yongeye gusubukurwa ku itariki ya 1 Nzeri 2025. Urumva rero uyu mugabo cyangwa se uyu mwuzukuru wa Nelson Mandela n'umuntu umwe ufite gahunda yo kujya rwose kuba yatabariza abaturage ba Gaza biciye mu gutanga inkunga, ndetse yifatanyije n'abandi bose bafite umutima wo kugoboka abaturage ba Gaza, harimo kubaha inkunga ndetse no kubaha ibindi byose nkenerwa kugira ngo babashe kubona uburenganzira bwabo. Duhure muri comment, ese uyu mwuzukuru wa Nelson Mandela urumva igitekerezo yagize atari nyamibwa? Duhure muri comment utubwire uko wakiriye iyi nkuru y'umwuzukuru w'umunyabigwi Nelson Mandela. Ciao ciao, hasta la vista, hasta la mañana. Turabakunda.